RVA Lisu sete nalo segetia so timni timukwa tiama abama izan zabu ajasote hwa nyenye zaiti hwa kuzi cho chami kwa bi America kwai America mu te ivu davu hwa moliama lo moliama ju ngalo kuti jikwanya Sipa Yesu Jisu te halusu Jisu sizabu kwa bi la so tibunya wusate mahalyama wunye kuzi cho kwa bi haji nama doji nama bi amyache du jama ngalo Kuli ngama wunye Sipa Yesu Jisu nya muishi kwa ishi te hwa nama bi jagu homu gama ngalo Kuli ngama wunye kuzi cho ngami kwa ishi muishi te hwa nama bi kuzi cho ngami jagu homu gama ngalo Kuli ngama wunye endi dituli ha kutsinye kote Edli kwa kwa ma medzipa ngama Christopher ku lobaknya ikane su chosu meza amya hosinye Sapoli zisine日落比qua muishi kwa ishi hwa nama bi dudo jio Iwanya muishi kwa ishi hwa nama bi jiama jagu kwa myachi shadu mudu tozo ama ngalo Kanenya iwanya kwa ishi muishi te lo muama ngalo Komanya amuru wu sudama Amerika kwa Amerika mu te iwu dawu hwa muliama ngalo Muishi kwa ishi hwa liama itu junya Sipa Yesu Jisu li chama gama wusa udo shudo te la choa mya sili nama bi japyu jinama itu ju ngalo Guli ngama wunye Amerika kwa kwanya amuru tiama nyinyi kwa chi wusa halu sunya amya chi tiama kwa te ma mutima mi ngalo na lo kuru glasu ajisute kushamuwa